ste bili došli u moj novi video. Ljudi, u ovom videu igramo na novom serveru. Igramo Runner u stvari. I niko nije ušao. Pokaću server. What the hell? Aha, samo ovako. Dobro. O jebem ti majku. Kako ga može da se vrati? Evo ga. Znači na portal. Sad ovo kliknete i imate speed. Jako, znači ovo je kovač speed, najbrži. Ima Skywars. Šta je ovo? Zanima me šta je. Dobro. Kliknite play a match. I ovdje sad birate šta je ovo jumper. Ja ću jumpera. On nekako izgleda najbolje. I ovdje imate parkour da radite. Inače server je prezakon. Sad ne znam što se ovdje tačno radi. Mislim da je to kao... Aha. Znam na što misle. Hop. Ojebem ti. Dobro, znači znam foru. Nije, dobro je. A gdje je meni jumper? A, border mi daje damage. Op. Sam suviše spor. Aha. Dobro. O jebem ti, moram dobro ga nacentriram. A ne, mora odavde. Da. Op, tako je. I ajmo. Šta je ovdje, majko? Ništa da ne piše. Aha, ovdje radi. Crkus. Dobro, zanimljiva minira. Stvarno zanimljiva. Baš mi se sviđa. Nema mnogo igrača, tako da neće da buguje. I to. Ajmo nazad u lobby. Idemo na sljedeću mini igru. Ok ljudi, ovdje ima Runner, Boss Spliff, Super Spliff, Skywars, Mega Survival Games, onaj Hungry SP, kako se već zove govno. Ne znam što ovdje tačno treba. Vidimo koje komande ima. Coins, Party, Friends, Lang, šta je ovo? FLJ.
A ne može se leti. Idemo u... Ajde, Skywars. Ne, runner. Koju foru se on teleportovao? Kosa crta. Slime. Kosa crta. S-L-A-I-M. What the hell? Dobro. Gdje je ovaj lik? Ne znam. Ko je sve na serveru? Runner, bow, spliff. Meni se ovo baš dopadne. Pa hajde još malo da igramo. To ćemo sad igrati što više možemo. Tih partija naravno ću da snimam. Što više. Rank player, dobro. Šta mogu? Mogu ovaj rank player, dobro. I nisam uzeo nijedan kit, naravno. Hop. Hop. Aha, moj kit je speed. Dobro. I crko sam odmah. Ja ne mogu da verujem. Hvala tebi za like, share, sub, čao.